Kedamtang pai nipai hini arni kang sampor pai phomalom dipu kilu phoalong kedo district jela longpen bang ke thoma koidi ke ka joya jok malom sopor hurchududlo bang so puthak birta kilongdun atengki district jelar lok ke bengchok a koidi bang photum covid-19 nakisu kilong loka jok bang pho phanta elongwet ang denglongsi bengchok mate quarantine padukoklo bonta arni kang sampor pai phomalom abangke ke bengchok ang dengalong kedo akhir kielong grill heket amat adima longpen kat et pusi pachini ponlo bonta isi kamang humimi alama bangki district jelalong lapu anakang tuipia paisong arpongalong kupuson pensi ke katlong jui malake mang humimi alam ke katlong jui bangke thomatu mamen lake kanghum alam hoipen ki jang abanghu ainul ali lapen banghini ajmer lapen Edis Ali atuma bangke narcotic drugs and psychotropic substances mate thihekpen NDPS alam kipen ajoksi kachet hap nonamat ke katlong jui akaidi atum bangke thoma phan neblong lelang bonta ke katlong jui bangke thoma phan kiri ka kuruga sai deng bomlo news report Karbi Anglong live